Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapadas. Sa di naman napaset ti lubong ti ayan nyo itakit kabkablawang kayo tinaragsak nga panagbibuya kaya na naimbag nga oras. At yung din na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa pagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakat tayo. Kaya tayo manen di kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mangibasa kaya mangted biag ti may isang pakasaritaan. Problem of the day nga agapo ken ni Atong adinan inlanad ti address na. Anya nga tat parikot ni Atong kas paulo iti episode tayo ita. Kas paulo ti surat nga makita yo dita diti post nga pagbaknangan. Uy, pagbaknangan ka no. Ayan, ado sigurot mapidot nga adal deto nga mabalintay nga pagbaknangan, mabalintay nga tuladen. Kadi kayat nati bumaknang. Agbuya kayon. Sagudayan nga ti surat ni pagayam tayo nga Atong. Dear Kasin, imsakbay man ti amin, kablawang kayo tinimbang nga orasyo di tanemar si studio. Kablawak pa di padak nga dumdum nga kinagbibuya iti dito nga programa. Nga pudno nga makaited liwli wala unay. Nang runa, kadagiti mahilig iti Ilocano drama. Kadyak ni namnama idi kasin yung nga may saak met kadagiti agsurat iti daytoy nga programam. Tanupay nanumulaeng ti biag mi iti pamilya. Awan met iti nakanang parikot mi nga dimdimteng. Ngayon itilaeng kalabes na addaan kami iti panubok iti asawak nga ni Shirley. Nga dayta ti ininutek nga binsa-binsaen babayan iti dayto nga programa. Sapay kumata makaited tumet ti adal. Sapay kumata may kandak tumet iti balakad. Iti agdama kasinyong si syaklaengen ti mangisaksaka di ti panagbiag mi kenimi kong anak ko. Nuapay, kastoy manarugyak ti amin. Lakay. Oh. Nalako mo't gaya min deta. Dakila balay dito batog tayo niya. Ha? Uwan ka no. Asinong ka tati nakagatang? Awala ti damag mo no. Asing no ti barong nga agnaed dita nga balay? Kuha ka no. Jack manam mo. Ti damag ko. Delilah ka no. Ti barong aking bagi ka daytan. Delilah? Katapay na damag mo. Awan lang. Amangan lang kunak no. Makasurutak to mo no. Makatunusak to dahita nga baro nga karuba. Katapay, di kati sigod na karuba tayo. Pasig damot nga, mamarites kada. Tsaka mo. Tsak katunusan, di kati karuba tayo. Kasano, kat apalan mo't ngamin ida. Kasano ka tsak apalan ida? Nagalisto nga lumong autibiyag da. At damat abroad da kiti asawa da. Deta ka manen, umapal ka manen, Shirley. Deta man ti kunaking kan. Kasano nga jak apalan. Kastoy metla tatibiyagtan. Kitanusan Gagangay mo't laeng ti trabaho. Kumangamin no, baknang tinakiasawaak. Deta ka manen, Shirley. Makapaluksaw ka no, kasta ti bagbagam. Anya nga tamin, ayan no, agabroad ka. Adon tulad ta dumting gasat ta, Shirley. Saan ka kumanga agapura? Kasano kit ni? Dumagdakkel ti anaktan nga ni Miko. Agbasan to iti high school. Manulaing nga tawen. Agkolehyon ton. Agit numang namnaman talaing ti panagpasada mi ti tricycle. Awan
narigat nga lumong autibiyag tayo no kasta. Di mo ka di kaya ti tumulong agtrabaho. Uri ta nanakam mo ti anak ta. Kasano nga ron kadyak mat naruam magtrabaho. Awan mo ti adal ko. Di aganos ka nga ron ano, di mo kaya tagtrabaho. Anusam ti trabaho ti balay, ta anusak mo ti agpasada. Baring no dan tumadla ta dumting agasat ta ah. Kaano nga ta? Nakaaapal mo detalit ta sango ti balay. Nakadakdak ka la balay. Deta ka manen. Alakat awan mo ti dagas na no apalam ida. Ang MTA apal ko mga nasayaat. Kahit ko saon, noan niya ti araramidin da tapno no magunod da ti anyaman nga dakadakwada. Kahit tuladem ah. No nagagagad ng agtrabaho, ag negosyo, day ta tituladem. Tirigat na katawan mo ti adal ko. Awan mo ti amo ka negosyo. Tirigat na bakit? Nababa ti kumpiyansa may ti bagim. Iso nga kasta ka. Iso nga narigat ka nga makasapul ti trabaho no pagsapulam. Oh, papanam, bakit? Inaklaing di ta karuba. Ha? Damag ko kit imakar ka nun deti nakagatang ka deti dakila balay. Ah, anya? Kit inakmat iyam amo ti bagik ah. Inakmat kam amo isuna. Takas ti ko idikan ka, di kalman. Mga no, agbalin nga katunusa kisuna. Siyempre, kahit kung nga makisiningad ken kwa na, kasti ko na ngamin idirabi numanapalak ida, akit amwek no anyat araramiden data tuladek. Saan ka di? Alagat nasayat ano na miris mo dayta. Ala, inga nga rodan. Tama nga no, danipinda sa pagbanagan na data panakisingid mo kadata kabaro nga karuba tayo. Ala, inak nga rodan. Bye. Ay, apay awan mo't ni Shirley, apay di umay makilanglang amangan. Awan tatang, di pa'y simbang put, itay pala bigat rimwar. Apay tatang, sa dino tinapanan ni nanang. Napandita bangira bala, di tabatog tayo, barok. Ngay, anya tinaramin na sadyay. Sa dino nga balay. Deta, dakila balay, di tibatog tatang. Di mo't makar inlako da day nga balayan na niya. Uwan tatang, ang madanbaro nga nakagatang, kakakardalang kano itibiga. Ay kasta ka de. Tatang. Oh, Miko, barok. Sino nga rin mga itulod kanya kaya eskwela ita? Ha? Ay unan niya. Dagayang klase mi tayo. Uwan tatang. Half day ko la ita. Itala malam ti klase. Ay, agure ka. May baba mo, sakton ti mangitolo diti apukaw. No, dito pa yung sumangpot asawam. Agyaman no kasta tatang. Ala, tulod kayo itong arudin. Sa akto mapanagpasada iti tricycle. Wape nga mimbait, nga di wagawid iti usto nga oras ta asawam. Diyak man mo tatang. Naimasa na siguro natin na kindistorya iti baro nga karuba tayo. Malalala. Apo ko. Kadum ti mangan. Ada ko lakay. Ngay, apita ka lang. Pasensya kan nujak nagawid iti aldaw. Di tala batog ti ayan di ka pala nagawid. Di da ka nakalanglangan nangan. Agawid ako maita, ingawid nak ni Delilah. Ha? Iti barwa karuba tayo. Uwen lakay. Ay na, nagsayat gaya misuna. Nagmayat akad kadwa, nagmayat nga kay istorya. Kaya't nangarod ka no, ti makisiningid mo't kanyak. Takayat na, nga dagos ka no, ada gayim na dito eh. Siyempre, saan nga taga dito yung lugar tayo? Unang, kita mo ta oras mo Ito na maminsan, agawid kay ti usto nga oras, tapno makapaglalang lang tayo mo't lamangan. Ala, pasensya ka na, uray taday nyawid ko nga, naimas nga, kanin tayo ito na aldaw, ayo ito no, rabi ko na kuma. Anya day ta,
Dati ni, sa nga kilo nga bagnet. Ha? Nangalam day ta. Nanginat bagnet Impadawat kanyak ni Delilah. O, kitam? Adamot naganap ko ay iti panakis-istorya iti baro nga karuba tayo. O, ingka ikabil pala iti ref. Kasi dain tayo ito rabi panawang kay pa Ulitan nalpasak ananganin. Miko. Nanang. Si kanti manginaw, kanti kiti nanganan tayo. Ala ni Nanang. Saan nga kabaylan ni Miko nga inawan da kita nakadado. Tadimot na inawan da tinanganan tayo tayo bigat. Kabaylan na daytan. Miko, laklakayan kan. Dapat amom nga inawan da gitan, uri adupay. Papanam ka di manin aya. Inakla di ta karuba. Sino karuba? Di ta batog tayo. Kini Delilah. Ha? Kat napangkalay di kalman. Ingka manen. Kinid daw na ngamin nga inak ita. Ada ka na pag-istoryaan mi. Ken malay mo. Istoryain na kanyak. No kasano nga bimaknang. No anya tir aramidin na negosyo na. Tama, baring may buray na kanyak. Di mo laam mo. Baka dahito iti pagbaknangan tayon ato. Daya mo't alis to nga pagbaknangan. Di mo laam mo Isungar nga inak kais istorya isuna. Tapno maamuak ano anya tinararamid na. No ape nga bimak ng isuna. Taawan mo ti asawa na. Awan mo ti pamilya na. Baka mo no sigod gabak ng isunan. Ay nasaan? Diyan lang langanan. Langanan ti saan nga sigod abak nang. No di kat bimak ng laeng gapo ti kinawido na. Ti kinalaeng na nga dumiskarte ti biyag. Day ta ti kahit kumaamuan. Day ta ti kahit kung masursuro ken kwa na. Iso nga kayat ko, nga kanayon nga, makisarsarita akin kwa na. Saan ka di nga sikat tinagko na dayta? Malala, magawid kang tutustong nga oras Baka agad no, marabiyang ka. Siyak ti makaamon lakay, malala, sige nga ron. Miko, ingka ginawin barok. Ta'inak pagpasada. Nunay matan, tang. Alala, anusan ba barok? Gusto ti ko na ninanang mo, sursuruwa mo, hindi kita nga trabaho iti balay. Kat dumagdakil kan. Nay, apay si kamot ti agdot-luto baraw. Awang pengarod ni Shirley nga asawak tatang. Anya ti oras Awad pa Awang pengarod. Ingkasukunan saan ka di nga napan dita bato ga balay. Dita karuba tayaw. Isumot tiya mo katatang. Napana kita, awa mo tao. Agtugtugtugak awa mo't sumumbat. Ay rimwarda siguro Siguro tatang, tawa mo dati kutsa dati aking balay. Kita masiimum ta asawam. Amang angkat no anya deta nga masursurutan nan. Timot ko di ko na natatang. Kaya't nakano ti makisinning iti baro akaruba tayo. Tapno no, maamuan na kano, masursuro na kano, no kaso na bimak nang. Alakad bare nga. Isa apay kumaan, ta makasursuro mo. No anyaman ti pagsapulan dahi nga baro akaruba tayo. Tabareng no, dahi tamot ti aramidin ti asawak. Talaga nga awan ti amuna nga sa bali nga trabaho. Bareng bareng pagbaknangan yung agpaiso dahi ta. Panakisingid na kaday ta baro akaruba. Bareng tatang. Kagaya men. Umenla ka dakon. Pero kasta ti jar mo. Anya? Agat arak ka Kadi, naginom ka iti arak. Dinto nga saan ka mag-inom iti arak. Pinadas ko laeng ti iminom pinainom na ti arak ni Delilah. Anya? Pinagkapon nyo ka di. Napanak itay di tabalay da. Awan mo tao. At dala na panan mi, lakay. Kat nagpakuyog isuna, taada ka ng business transaction na. Kat ala, naglaing gaya mi suna nga aglako. Ha? Anya ka titilaklako na.
Anya? Anya ka dito pagsapulan na deta nga kabaro nga karuba tayo. Ay kwa. Aglaklako ko na. Anya ka dilaklako na. Aglaklako iti daga, balay, kasjay. Aglaklako pa iti alahas. Ket nakalako kan itay. Ket napan mi anya. Napan kinuyog ko isuna nga nang finalize dati panaglako na. Ket imbes nga nagawid kami adagos, insurot nakmet iti napanan na. Napan kami naginom iti mesa nga bar. Ket iminom kamatan. Ket saan kamat nga sa amot ti uminom. Pinadas ko laing lakay. Nagimas kayam ti uminom iti arak. Unay kanaya. Mabaybay amutan dagiti trabaho diti unig ti balay. Uri katada kamot lakay. Ken maysa. Anya dayta. Kitam. Maysa, 2, 3, 4, 5. Kwarta. Nangalam dayta kwarta. Saan lang nga kwarta ko na 5,000 a piso sa kwarta lakay. Ha? Nangalam mo dayta. Ket syempre gungunak met nga nang kuyog kini Delilah. Ha? Kitam? Deti manual daw nga sa pulem, iti panagpasadam iti tricycle, kinitak lang iti may saal daw lakay. Deti ti kunakingkan. Ket ni, kunanang isuro na kano kanyak, deti pagsapulan na, deti negosyo na. Deti yan lakay, marikrik na akon. Pagbak na ang antay deti yan. Anya. Tatang, sa dino ti ayan ni nanang. Apay sapsapulim ni nanang mamarok. Kit ibagag ko may palagip ko kumakarday mi ito numalem na tatang. Kit ni nanang ti sigod nga umay nukwa no karday mi. Ay, awan rimwarman ni nanang mon. Sa dino ti napanan na tatang. At kinuyog na kano ti karuba tayo. Ni Tita Delilah? Wine. Kat kasano nga rodan di card day mi tatang? Ay, kwa. Siyaklatan, baraw. Tatang, siya konti magkuyog iti apukaw. Talaga, lolo? Ay, wan apaw. Ay, baamlatan ni nanang mao. Takuna naman na pagbaknangan yaw. Dahil aramidin na isusurot na iti baro karuba tayaw. Kabailan nyo ka di tatang. Ay, basta itulod na kami. Na siya kung ti makimiting kin makikarday. Takitaek man no nangato mo't ti grades mo, apaw. Nangato, lolo. Nalaingak to piti eskwela mi. Akit na siya at ano kasta. Ay, bagam to nga raw noan niya nga oras. Ta umayak to iti eskwela yaw. Agyaman nak, lolo. Baraw. Agyaman nak, tatang. Palubusam lata ta asawam. No lakid di pudno nga pagbaknangan yun to dayta. Kati storyam nga raw nga inikan dati karubayo iti 5,000 ta asawam. Gapu ta kinuyog na laan. Akit kahit nasawain talaga nga napintas dayta nga pagsapulan. Sapay nga rod tata, sapay ko mga rod masursuro na mo dayta damot maitulong ti asawa. Taaklunag, marigatan no tilaing panagpasadak ti namnamain me. Baraw, mayat dayta. Ket sapay kumaa. Ta dagasgasat yaw iti dayta nga nabirukan ta asawa. Sapay kuma, tatang. Nagtultuloy ti kasta nga aramid ti asawa kasinyong saan kumat idin ngayong gawid. Adamot pakakitaan. Ada pakakitaan nga umas asenso met idin ti panagbiag mi. Nalaing kanong aglako iti daga ken balay wenno lote ken dagiti na dumadumang nga klase ti alahas ni Delilah nga nagbalinen nga nasinged nga pagayam ni bakit ko. Naadaan kami iti barong alikamen.
Napatarimaan mi ti maperperdi nga bubong ti balay mi. Napapalitadaan mi payen ti ruwar ti balay. Ket no adda dawen ti anak mi nga kayat na agatangin mi. Magatang mi. Gaputa adalatamot tigem ti asawak nga kwarta. Kaditi may isang aldaw. Oh, rabrabin. Awang ka diti malagip mo bakit? Anya? Nakapeles ka. Nakaslapanggip mo man ti rumwaran. Papanam ka di. Maboring ang karo diti balay. Awisek ko man ni Delilah ting kami uminom iti bar. Ha? Apay, di nakadi kahit nga awisen. Ha? Kayat mo ka di? Awan ka diti malagip mo. Malagip nga niya. Awan ka diti malagip mo. Itangal daw. Itangal daw? Awan mo ti amo kag birthday tatangal daw. Anya ka di mabilang ita? 28. Ay, win kaya man niya. Anibersaryo tayo gamit Kunak mo nalipata mon. Ket, sikan sama ti nakalipat. Ha? Ket api nga di mo man laing palagip kanyak. No kinablaawan na kuma, nalagip ko kuma. Kasano nga makablawang ka ke, agmalmalum nga awang ka. Sakit ita nga, simbangpot ka lang arudan, apagbit mo pa lang, nakapeles ka manen, rumwar ka manen. Kuha nga min lakay. Ket siyempre, gundawayak ay, tipan na kaya, kinasingid ko kini Delilah. Tani, makita mo, imasenson ti biyag tayo. Gapo iti day nga banag. Ket, dinaklamay ka ni ti, panawinan nga, data kumamot ti, agkadwa. Ala, sige nga rod. I-message ko latan ni Delilah. Ta ipakaamuking ko nga anibersaryo ta ita. Ha? Ti kahit masawan. Data ti agkuy nga rumwar. Kitwin Ape kit di nga sa anin. Yung bagkit di tayong palagip mo kanyak. Tano ko nakarwara kon. Amang ano jak makasublin. Baka rabiin ton. Ala rumwar ta nga ruden. Papalanta ka di. Ay sikat makamu Tas sikamot ti aduk kwarta na. Sikat ti mangilibre kanyak. Ala sige. Intang arod mangan iti restaurant. Iyawidan tantulatan, datatang kinimiko. Day taman ti ko nagpakit. Ag-date tamamot. Kat nabayagan nga dita nagkadwa nga dadatalaeng. Kat mailiwak unay king kan. Bakit? Oh. Mas daawak mo't bakit? Ape nga dito palaang mo't nginginain nga hotel ti nag-check-inan ta. Di mo ka di kayat? Sa itay, nginginain nga restaurant tinanganan ta. Samantalaan ta, gundawayan ta, itataadot kwarta. Katitaditaan mo, no, indot ka ano't pagpatinggaan na tayo ito eh. Tikit mo sawan, dapatingga na. Di tayo laan mo, tigasat tayo tibiyag. Kat, bakit di tadimteng ni Delilah itibiyag tayo? Bakit di ta nakisinningedakin ko na? Bakit di alakit pagyamanan tayo, tadimteng dito nga oportunidad kada tayo. Kit maragsakan nakmat maipaay ta ti kasapulan ti anak ta. Iso nga, an-anusan naklakay no awan unay ti oras ko keng ka. Alahalala, maawatak bakit. Ang ibita ta anibersaryo ta, alakat pa gustuhan ka. Agyamanak bakit? Agyamanak launay. Ipatpatig ka unay-unay. Shirley, bakit? Ipatpatig kamet unay-unay. Atong lakay. Itakla malagip na bayag gayaman nga.
Saan tangin naramid na ito eh. Isupay ang imaawatan ka mo. Tati ko na, manmano nga dumteng ti kasto nga gundaway nga pagbaknangan ti pamilyata. Alakit, dispensaren na atong no. Italahing manin nga makapaglin na ilo ta. Okay lahing bakit? Tinasisita. Ada pa kakitaan nga lumungaw tibiyag tayo. Day tamot launay ti panpanunod atong. Nga lumungaw tibiyag tayo. Nang runa, may kantantot na pintas ka naranya nga masakbayan ni Miko nga anak ta. Happy anniversary pagkat. Happy anniversary lakay. Shirley. Tapos lang nalipatak pa yun nung kasanot kaganas ti romansam. Atong. Bayam ta. No dagundaway ta. Kanayon kung tungay palagipking ka. No kasanot kaganas. Di pa nang romansaking ka. Nakabarbara ti bagim. Urimit si Katong. Itaman lahengan nga agraip dagiti bagita. Uwi nga ron. Kailiw ko met atong. Atong. Shirley. Atong. Apay ngawan manin ni nanang tatang. Manmano talangin nga makalanglang nga mangan. Busy isuran ako. Apay tatang. Anya ti pakabisian ni nanang. Busy ti pagsapulan na. Ada negosyo ni nanang mo. Anya nga negosyo tatang? Di mo pa'y maawatan ni Tabarok. Basta, susurutin na. Kuy-kuyugan na ni titam nga Delilah. Teka ruba tayo, tatang? Wen. Anya kadit negosyo ni tita Delilah, tatang? Ay, aglako ka no ti lote, kadabalay. Alahas. Ay, no kasta. Kasta mo tiraramidin ni nanang? Uwan ka no? Nalayang magkaya maglako ni nanang nga tatang. Isumadlagayam nga bimak nang tayo. Saan tayo matulay nga nabak ng anak ko? Basit pa ilada ito Alam nung barang nga dagas-gasat tayo. Sapay ko matatuloy-tuloy da ito gasat tayo. Gundawayan tayo. Kat man-mano nga dumteng ti kasto nga oportunidad. Iso nga kadumti mangan, itataado ti agkakaimas sa mangan nga magatgatang tayo. Uwin nga ron tatang. Nakaimimas ti kiti sitsidayin tayo. Saan nga kas idi? Ay, uwin kaya napanan ni lolo tatang. Ay, ada napanan na. Mangan tulat nga si Suna. Uno na nga siguro ni Jenna panan na. Sige nga ron tatang. Ala, pasnik mo ti mangan. Ibati kan to, ito na sumangpot ni Lulong. Tinak to man nagpasadan. Api nga ka palagpasada tatang, kitbak nang tayo matin. Anya nga bak nang. Dito ilaan mo no, dapag patinggan da ito nga laklak amon tayo nga grasya. Isupay na tama pasada agbarok. At least itangket bukod tayon ti tricycle kay paspasadak saan ka kasi hindi nga makipaspasadak laeng. Ay, kasta ka di tatang? Well, iso nga si ka, barok. Kaya, tuno dumakkel ka, tada trabaho, sursurwem mo, tiyagsalukag itibiyag. Tapos no ti kasta, nanamay tumatibiyag ti pamilyam. Uwin tatang, tulading to ni nanang tatang.
nga nalay ngaglako ti lote ken alahas. Wen baraw, iso nga yagawam ti manganta, dumakkel ka dagos ken lalo ka pa nga lumaing iti panagbasam. Wen tatang. Atong! 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 Baraw! Ni lolo tayo kaya tatang. Uy, ngagpaiso Abay tang! Atong! 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 Tatang! Apay! Abay pupugkaw kayo! Atong! Ay! Nag-aayam ni Mikaw! Lolo! Aping ang tartaray kayo kin aping nga agal-al-al kayo lolo! Ay kwa! Dalpas ka din nga nangan! Saan ba yung lolo? Ay! Agure ka nga raw. Atong, baka to. Ada pagsaritaan ta ba raw? Anya da niya tatang. Umadayon ta. Dito itaruar kag sarita ba raw? Abay. Basta. Umay ka dito. Saan nga naskin nga mangag ni Miko ti pagsaritaan ta? Anya? Anya? Pudno ka ditim bagayo, tatang. Uwain, pudno anak ko na paniknikak. Apay ka no, tatang? Ay, sigun mat iti nangibaga kanyak. Illegal a droga ka daw. Anya, uwain. Natiliw ka daw ni Shirley. Nga nagikot ken nagilako iti illegal a droga baraw. Anya? Ay saan nga po doon tatang? Nga may sutipod do baraw. Ang lote ka no, balay ken alahas tilaklako na. Isumod ti aramid ni Delilah. Pamaniknik ni Delilah tatang. Saan? Saan baraw? Ningarod Delilah tatang. Natiliw ka di man. Ay, dayta karot ti sa... dayta karot ti... Jak maawatan ta apay nga nila ang mat Shirley ti diliw ti pulis. Taawan ka no mata ni Delilah. Hanya? Agurik mapikar tatang. Inakalain ti tulbek ti motor. Intanji presinto tatang. Ay, wine. Agbati ako. Kat awan kadwa ni Miko nga apo ka. Apay nga di mo impudno kanyak, Shirley. Baka wanan na kuma, atong. Apay nga min nga kasta tinasurutam. Amom gayon nga illegal nga droga at ilaklako ni Delilah. Apay nga inaramid mo. Baka wanan na. Kaya't ko lang met nga lumungaw ti biyag tayo. Katalis ito nga pagbaknangan sigun kini Delilah. Ang jak ba ti pagkarod nga kasi ti pagtungpalang. Tulungan na ko man kaya ti mabalo datong. Ala, kita ektoan nyo ti maitulong ko. Angin, sa dino ti ayan itan ni Delilah. Jak nga rodam mo, tasyak matlaeng ngamin tinapan naglako. Kasta ti aramidin minukuha. Anya. Ape, sa dino ti ayan nanukwanin kay glako. Agyan iso na itilugan. Agam nakataray idi, nakalibas iso, nakatsyak tinakamag nagiti pulis. So nga tulungan ako maatong. Aramidim di amin nakabailam napnon sa anak nga mabalod. Diya kaya ti balungsod di ti pagbalodan atong. Ala. Umasiday ka kadigit ti amambok nga mabaling nga pagpatulungan. Angin. Anyan tulaangin ti panunutin ni Miko no maamuan na ti amin. Waping kami mat. Ang sana ko man nababalawin pa. Naila ko anak laeng. Gapoy ti ayat ko nga bumaknan tayo. So nga pagkawanin na. At panunutin mo no kasano na ka mayroong wardi ti pagbaludan. Pang-aasim atong. Pang-aasim ko ma. Ala, sige. Panunutak.
Iti ginaadon nga inasidgak nga mabalin nga pagpatulongak iti daytoy nga parikot mi nga panakabalod ti asawa kasinyong awan ti makita kakasla makatulong kanya. Dasang kamaysada nga mangibaga nga narigat a malusutan ti asawak gapo ta adda ebidensya nga nagikot ken naglako isuna iti illegal a droga. Ket gapo iti panakabalod ti asawak inot met nga nagpukaw dagiti nabakir mi dagiti sanikwa alikamen nga nagatgatang mi nga nagunod mi gapo iti illegal nga activity ti asawak. Saan nakmet kedi nga nakigtot iti dayta nga napasamak iti biyag mi nga tilapan panunutek ket ti anak ko talaga do nga saludsod na. Tatang, aping awan mettende ti baro nga TV tayo. Awan pa yan ti dakkel nga rep tayo. Pati deti tricycle tatang awanin. Kasta nga talaga ti biyag anak ko. Kasla sugal dayta. Ngem di mo pa'y maawatan ita. Kasano nga ro din tatang? Kaya apay nga yung balod da ni nanang. Mailiwakon ki ni nanang tatang. Adalaing tinasurutan ni nanang mo nga. Saan nga rumbing ko mga surutan. Ang agkarkararag tayo latay ti Diyos anak ko. Baring no. Mawaya-wayaan tumatlaing ni nanang mo. Imton ka ano tatang. Apay tatang, anya ka di tinaramid ni nanang. Di mo pa'y maawatan. Basta, adalaing naaramid na nga may kandiwas itilinteg. Nakapatay ka din ni nanang. Saan? Saan na nga? Saan na tumaaramid ti pumatay iti tao? Anya nga rod, nagtakaw ka din ni nanang, tatang. Saan anak ko? Saan nga agtatakaw ni nanang mo? Anya nga rod, tatang, alangan met nga mga rape ni nanang. Adda ka met din. Nga rapist ni nanang mo. Basta, maawatam tumet lang. Nanang. Imbaglaeng en taada ni tata nga kaduak nga mangyaw awan tunggal mangyaw awan ti saritaan tunggal saludsuden manen ni Miko no kaano nga mawayawayaan ni nanang na. Nuwen ken mabalin kadyak kayat nga isurot ni Miko ijay uneg ti pagbaludan tapno no sarungkaran na ti inana. Dyak kayat amatroma ti ubing. Kaputa saan pa nga naganus una itinakam na. Kasti ko nak itay iti muna nga paset ti surat ko may saklaengen nga mangpadpadakkel iti asawa. Taadan nasurok bakatawen nga adda iti uneg ti pagbuludan ti asawa. Bayat nga uray mi. Uray mi ti pangedeng ti judge may papan iti kaso na. Nagdagsen ti barukong ko tunggal ibaga dagiti abogado kanya kasin yung may isagana kon ti bagik isagana kon ti riknak iti anyaman nga ibatan ti husgado nga pangedeng may papanti kaso ti asawa talaga nga narigat nga pangatiw da ti kaso na gaputa na dagsen ti ebidensya. Alay sagsagalak mo't kidin di bagik. Karaman mo't ti panangilawlawag kunto kay ni Miko. Tinagbanagan ti pamilyami. Sabi ko maawatan nan tumetla ti amin. Ket maaklon na tinagbalinagasa ti inana. Nga saan nanto kakarimon wano kagura ti inana. Nga saan nanto nga ibain. Ket saan nanto nga aramaten dayta nga rason tapno ilaksid na ti bukod na nga ina.
Gapo ta ay ayatek ti asawa ket patsek nga nailawan laeng. Gapo ti ayat na nga maikan na ti napinta sa biyag ti pamilyami. Inaklatamat sarsarungkaran isunan at dagundaway ko. Ang may samot isuna nga kasla naupayin nga naawanan tinamnaman. Ket kagurak no ibagana nga awan samot tinamnamak nga mawayawayaan ato. Ha? Saan kang agsauti kastama na nga asi ti Diyos, Shirley? Baring agmilagro. Baring no may kang kanto iti parol wenno. Mapardon ka wano anyaman. Basta, aramidig ti amin, Shirley. Saan ka kumamaawan hindi tinamnama? Panunutem ti anak ta. Saan ko mga itiag na nahayon kat awang ka iti denana? Ang nakas pagarigan ta sa anak ko nga mawayawayaan. Ang asim ta saan ka tuwagas asawa iti sa bali. Ha? Ano padasim nga agasawa ka? Saan ang agasawa? Kung namladay ta, baka numapanak to di Muntinlupan. Agsapol ka sa bali. Naglagi pa, tandaan dito sa pa Shirley. Aglibasak iti pagbaludan. Ano, maduktalak na da babae, putik na kukam. Anya, aping nga day tati pampanunutan. Baka lang baka kay kayat mo pa nga mabalod akon. Baka kay kayat mo nga masentensya anak iti life sentence. Tapos makapag-asawa ka doon sa balin. Ay, saan ka kung magpanunot ti kasta? Baka dapay kit din kasukat ko. Asin no, ibagam kanyak ama mo kadi. Ni kadi ni Lisa nga karubat nga marites. Ha? Kurso na dala kay dikat. Ay, isang ka nga panunod ti kasta bakit? Padasim ko na. Apay ti amom awan ti amamok dito'y di tarwar nga, mabalin nga mangidip ta biyag mo na nagbabae ka. Ano, maamuak lang. Isang ka nga panunod ti kasta. Di ko mapanunutan dati. No kasano ka nga makarwar di pagbaludan sa nga dagita nga. Basta maamuak lang. At sa bali nga babae no, agasawa ka manin. At dada ka sa mapasamaking ka atong tandaanam di ko na tandaanam. Dahil di iti paggibusan ti surat ko kasi nyong kaday ti pakasaritaan ti parikot ko iti agdama. Kat sapay ko ta may kandak iti balakad no kasanumat nga malag-anan ti riknak iti kasto nga kasasaad mi. Anyan to langatan no may bumabanton ti sentensya ti asawak ket pudno ti kunana nga saan ton nga mawayawayaan. Jak to nga ta mapanunot iti agasawa manen. Siyempre mailiwak tumati ti asawak. Uno saan ininot nga mapukaw ti panagayad ko keng kuana gapo iti panakabalod na. Dakes ka din no agasawa ak tumanin. Agyaman nagkasinyong ti panangibasam ti surat ko ket sapay ko matadamat na ibati na nga adal liwliw ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya and more power to your program. Tuyag problema apagayam mo atong. Thank you so much atong ti panangiburay mo kada kami dito nga pakasalitam. Talagang nagkasang dito nga pasahamak iti biyagyo. Nga di mo matam mo nga nailawan gayam ti asawam iti illegal nga aramid. Ala? Lesson learned kada kay kumadaytan akat numan kas pagarigan ta agbaliw ti taray ti panawen ket mawayawayan to ta asawam saan nanto kuman nga ulitin aramiden pa kay nga naramid na. Hay. Dati ko nadan
awan ti alisto a pagbaknangan ko na kunada. Lakat no adagasat, di kita siguro, di kita nangati iti sugal, bueno saan nangati iti loto, bueno saan nakaasawa iti sigo da baknang. Kaya, ano kaya't abubaknang ti may nga tao nasken launay nga adagagat ken anus na. Ken siyempre, dati gagar nga makasursuro iti anyaman na banag nga posible nga pagbaknangan ti tao. Ngayon no dati pang alistuan nga pagbaknangan nga makaperwisyo ka iti biyag ti sabali nga tao kas kumadeta illegal a droga addan tulat ta dumteng nga karma na dayta. Ket dayta siguron ti karma ni bakit mo. Ala, sabi ko tagtultuloy ti kinaanos mo nga mangisakad ti panagbiagyo nga agama. Sabi ko ta makaasawa kantot sa bali. Anan numpay di balod. No di nakamatan maarakop. Di mo mat maagkan. Di mo mat makaida iti rabii. Ayan. Hay biyag nagrigat ti kastoy.